Thiku imwe tu thutha wa mutongoria wa bururi kwanirira ndundu njeru ya minister, mawoni matiganite ni mathiite na mbere kwiyumiria kuma kwi ndurire itiganite cia bururi makigathiriria mutongoria wa bururi ni undu wa kumakuruhania ndundu-ini iyo. Ndumu eno irambire kuiguika mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia thutha wa president gucokia minister Mwangi Kiunjuri ndundu-ini yake na kumuhe giturwa kia urimi. Makiaria mwena wa Mombasa muthenya wa umuthi gikundi kia atongoria matongoretio ni mubunge wa Kieni Kanini Kega na mahimbiirie ikinya ria president na kwiranira kuruthania wira na minister acio. Tutire na nganja ati acio ni andu aria magukorwo makimuteithiriria gukorwo akihingia kiroto giake na kiraniro giake gia gukorwo etuhe nyumba njega, gukorwo tugithondeka iganda bururi uyu, gukorwo ati ugima wa mwiri ni mwega na gukorwo ati Kenya tutigucoka gukorwo tukihoya irio. Ni tukubetukia ara marabetukiria na nigetha tukorwe tukithi kuringaringa mirango ni njui ni megututhikiriria. Wanjiku wa Kibea kigathiriria president ni undu wa kwamura atumia aingi thiini wa ndundu yake. Ni turaheirwo positions ithathatu cia cabinet na no ndikurathi gukigwetagwo giturwa kiria kieru nakio arathondekire senior cabinet positions na ni njui no tuguthii tukiongagirirwo tondu atumia nao ni marutaga wira uria wagiriire. Urugamiriri wa kiama kia LPK na kiria gitongoragio ni Babu na Mwamba ni kigathiriria president ni undu wa kuhe Babu giturwa ritana riao ari utongoria wa Busia kuruthania wira mari hamwe. Today we are here to thank our president, His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta and his deputy William Samoei Ruto for honoring Busia County and Labour Party. Ukungwiri uyu kiigwika kwi ruriri rwa Luya kuria manacokeria president ngatho ni undu wa kumacagurira Rashid Mohamed hamwe na kuhe kijana wa Malwa giturwa kia utabrukia wa mahinya. He has wiped our tears in a very special way, very special way, and we appreciate it by retaining Eugene Wamalwa, Yvonne's brother-in-law, in the cabinet. It's good news to hear that Wamalwa has been reappointed to even a higher post than we expected. Akiaria ari mwena wa Ewa Sonyiro, mubunge David Ole Sankok oigite thirikari ya Jubilee ni thirikari ya Kenya othe thutha wa ruriri rwa ukavi kuheo giturwa kia uminister. Sisi wote tukiwa jamii ya Wamasai ni furaha tele kwa sababu kutoka wakati ambao tulinyakulia uhuru hakuna wakati ambao tumekuwa ndani ya serikali kuliko wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta na William Samoei Ruto. Ukungwiri uyu githiaga na mbere riu kivarwa kirito igukorwo kiri kuri bunge ya bururi iria ari nginyagia ikorwo ikimahitukia.